Pozdrav narode, danas ćemo da radimo neki tutorial, to jest kako da skinemo teksturu i bacimo majicu. Prvo što radite, pišite ovo. Ovaj će vam link biti u opisu videa kod skripti. Prvo traži. Da nađemo neku koja je lijepa. Probat ću malo vidimo šta je. Evo, skinemo se i ovaj. I to kada se skine, prebacite na sve. Hajde. Gotovo. Nek se načita. I to. Ovako i to. Sad. Pošto je kod mene Windows 8, ne znam kako će to kod vas. Ja sam na nekim klipoma nešto našao da neki ljudi pišu nešto procenat, posto pa procenat. Kod mene ovdje majka. Znači, tekstura se ne ubacuje u tekstur pack. Ona se ubacuje ovdje. Ne znam. Resurs. Ubacuje se resurs. Sad, pošto sam ja sada zaprkao, ja ću to uraditi ovako. Kod mene sad se zove Gelen Dukot Mada. Moram ja ovako kod mene nešto dirao pa pogledajte. Nemam ga sada usmon, znači pogledajte. Njeda. Resurs pack. I to, ovo sad koristim. Ova vam je pravo dobro to je, znači boš. Ovdje, kako se nazove, ne. To je to. Ubacimo je ovdje. Ovo sve, zatvorimo sve. Ovo. Čekaj, ovo ide, ovo. I bum. Gdje je to? Minecraft. Ale. Ova je Riverwood. Po meni najbolja tekstura nije baš ono sve najbolje. Znači prva tekstura koju sam skinuo, znači bukvalno prvo. Znači toliko mi se svidjela, ne mogu vam pitati kako je to lijepo. Olej. Se stvarno. Vidi što je stvarno. Aha. Već imamo 5 minuta.
Ajde. Evo, vratili smo se, majka. Sad idete posla. Resursi i ovu izbacimo, ovu kako vidimo, bacimo nju i gotovo. Sad se da se to izmeri, to samo. Ajde. Evo, ovu, svi vidimo kaj imamo ovdje. Evo kako izgleda skeniranje slika. Hajde. Je. Ti viđali smo post. Šta je ovo? Čovjek je glupaš. Što ima? Ovako. Da je ljepše, da se bolje vidi. Znači, pogledajte i pogledajte vidite čuveni list. Dakle, skoče kako ljudi. Stavno, stavno. Stavno, vi kako izgleda hljeb. I donaki spao pisu i sad ćemo da ga zakoljemo. Džaždicima. Podi von! Ne, da znači, ovako izgleda taksira, ja to da više ne snimam i to, znači, ovako vam izgleda taksira, znači, jedan nam čovjek je smrtnuo, znači, ovako izgleda, i ovako to sve, baš lijepo taksira, ja volim ovako, pozdrav, čao.